Terminal Forest and National.
matay na lolo. Ban patawan kapaka. Wanay ban patro ay tungal wawang sa Lukop. Saw masan matup masisaw. Talapayan kapin na. Bilwaon ki nabalaban. Matalanim municipal government. Bilwaon ki Lukop koros sang office kosong balakan na yang kotnan umutsu. Waliaban matalanin nan mumutin legislature. Panay-nay o napalap koros. Kasamo pramayan nan trabaswad induan ay uyar sila pa mumutsu. May katil law-law iban patawan sansan. Pokot supay tilabalang. Ranew ranwat mapail komu kasaneti mawak na natural maur when we are kaping pan marain o tunbil makalagal na komkat. Komkatin kupura kit koros na uya katete pan magat kasambal wat nenduan natural kowa serikan mapail komu katkito harpan kasaput. Komkatin kamaray ni ikit melel ko wapukat poran pausala kupurakong ang pain komun nintuan sansal di patak ban nan trompasakan puen lelawaw ng kausanan matalani mo sa pompe samba ko waray tungal kalaw tela minimin panan nan school in Lukop and we are kaway to kaita rosan mau and pain komun napkat ibatawan waliante kito sakar kita wong komun nilang lang kabayan at kaon riat Jesus Christus. Amen. Kailangan ko mo tigay para sa kachti. Ay Jose kay sa karatang kasam o yung tachowa lukayan principal and school watch and lot of calls. Kailangan tayo kwendag patawan bata year so masako panay malal ito tawangan sa pumatay school in Lukop o wiya nagkakawat ay bilman patang kubur koros ni kapel kawatan wa bang kuray pumatay po kuya kituan sa pulmar kubur kalangan lempok nagkachin kay kuwan sa pulmar aramas balal kichay katiyaramot kuya ngak pata sa Lukop year so masakoy luptuwat iray lapalapukan koros ang luptuwat kanay okay tawang ka ng Lukop school liyan wali yan year ko wapapali school in Lukop so may akot may ban patrowan po ikan tiang year kasam na sa bulma sa karata ite Kaya walian ke kids ko me apa-apali sa bulmatay school uya kapeng pan kupuran kestuat ranwat uya kemasote sa bulmamail kesto uya kakutsumata kalingana kawawiyala sa tawagan ranwat
asyik bangga ia dengan kan baca yang tikan o kasamo kupur koros kan kupuran ni raiso masako magatin tapui o se lobtuat o kasamo yang kupur koros nan keluat mailen kecen caletek o wasa koros langata magatin kupura wagi sokoya kin lamalam amamia sirwagi unan tatokan wasa magatin kupura katiang ramai we magaben kapmia Ria imet yoralap may patrawan tiang kalalan. Kailangan ng kamot, principal. Ang suksesya plan para magkana apat school sang kiray kisinsero na kasagat ng pagbago.
siap memasok okafnya. Namontu kotokan chorus, bapak nono chorus language, dapat success language.
ako. Ay, Mariam ko. Elang, oh kasih aja. At kailangan rin yung school masamaw ngilamaw ko. Ay sausat kay kan dan parawa pa na apat ko sa ride sa rimatas ka sa buta.
not give in. Kaiban korban apa sekarang keynote speaker Komaban we have someone macam keynote speaker college Mr. Robertson Albert. Passion, collaboration, and perseverance to succeed. However, besides that, ni banner ng Mwalwes, kung hindi nawawa siya, kanya kapela ka sa kung nasa ipitapan. Iwewe kimasin, natunto kaya ang wewet, ako kawewet, milala ako sa chungsa. O, kawewe milala ito mo ni Rato to, kaya sa karata, Jika lebih macam problem ada, juga wat cukup wat sih. Ribuan song yang apa pernah kita jawab. Mai itu juga percaya tak kuat di Malaysia kan tak kuat di orang berawat. Karena sian yang kawewe, sudah kaya kan minum wai kawewe pun. Nafti, itu mal wewe. Naya istilah. Dia cakap buku celi, pokok celi. Hari aramat sebenarnya nak kuida, kacianan nak, walasan macam kacianan, macam yang aramat. Pola itu celi, pola itu merah. Jadi juga pola itu merah macam apa patu saja. Hari kuida ni kacianan celi, pokok celi. Beliau fashion. Dia cakap pokok celi. Japan anak-anak, wawa kita harus fashion channel kan pinangi mereka, pinangi yang kesempuan ki, mukit terwasa mencari pokoknya apa. Dia Japan mukit pokok jadi, ikasan dia suci puita. Kasi dulu ni orang apa sih, collaboration kita wawa tu kopi, wawa ki, ini nama masih open yang ini nama masih. Hari itu ada Japan open nama itu. Pernah wawa kita lucu, kita sama macam cerita. Yo pernah aja wasang kusan, namun mojo, santa tu wasang orang. Jalan kau yo pernah, kita tahu ni macam wasang cerita. Kayu, jalan kau wawa pernah.
wewe pene kaita kwa mengai ramas yang kap wewe pene komia nane jadi kap nane jadi pas serika yang mana kamu asyik utara konen minta pasai kusinya pasai yang mana rai bang sekarang kiwi pasai oh ya me konen komia ya wili jadi kap wewe pene ramas yang kap kaleta asyik mau kasih wewe kalian orang jadi kap wewe pene murin wewe pene jadi nanti bele pasai mat-matau mungkin mele acai mat-matau mulia la acai pasai mulia ta acai pasan tio kuartan acai mu ini acai bana tu mele acai bangka kau kan besitu oh mau kena wow ya pasan yang siang kopi you pasien wewe kisoran cu Baca lampu service open. Saya bangun wow, kaita mak ini moli, ay bangun stand di nak naik di zona ada so wow, wewe kaita kawam pi me aramas napaya masa muka. Kawam pi aramas koros, buka koros kesempat. Residu tangan wow, wait kabayo, tangan wow, bawa challenge. Anti uko, soce me peren ki pace yang aramas men me, soce kaca. Cek koros, nya cek babat kena, cek koros, emen cek aramas, cek kasih, emen miera uko, enkap. Kan komian naik sih kau bayar tahu kau, makan panggian aku kau, dah cici coba ben, nama cici lain, soalnya menjauh. Panggian kau dia cepok, yang benar bang kau itu. Jadi cahaya yang benar, cahaya bangan benar, mana orang baby atau koros menumpe, nanti kau. Dah sini nan. Kalau macam orang berperawat, perseverance. Bila kaya may nagami yang way kan perawat atau determination. Kacau kau di magkawewe. Pasal di yung macam, lepas makan bahasan kita. Yang tetap, kata-kata lagi sociutisan. Yang mana ibang kap ang pasal macam. Kau ceria, ni cece, orang kanang apa saja yang kerja. Hari, orang banyak kalau orang perawat, jadi sisi lak seri, rumah kubik seri, dia cai nangi, sopi kasan, dia cai pergi, orang siapa tu kami cai uya, wasa macam populaya, cai lengkap dia orang ramas, cai lengkap, ni cai orang kanang mama, pasal anu pasal cai. Kuita ni, kuita wewe orang mas buat kerja. Cuma wewe kuita, kaita kita mian essence, kaita kita mian yang cok cermen, cok kepun men, yang wajib bermen dia dapat nak nanti ya. Kuita wewe ki cari, buka mian ki, kakek, kerana kita ni mulia, oi, samanda, ini wewe kuita. Dan buka kalau seramas kuita. Nice shop, nice set. Sampai sama orang yang kusionat puasa koros. Dari main tu. Jalan anak, pokok silip baca mecikan. Nangi, ewan mecikan. Anu pasal kecil, mau tahu macam pasal leceh, betul lagi. Pokok kita ini. Mau ni bangkam sekalai, cuma sekalata. Mengapa saya isngai? Pemwin nanti ipan pitang di, kami siapa kisah malam mengotong kabaran di luar. Jumpa reisa kuno sama lara inaksan Lukop at start. Ayo, macam mata ni orang lambat. Di kampung tu puasa nak ini laut, tu cikgu besar puan ni. Kebak kemarin, besar puan dia open siapa ngici aja. Hari,
You can go to school, start. Kayo run, may inono yang iya. Mural mo ko to, aso siyang iya. You can giligilan yung isa rin school kayo yung kakiyera. Para ikin kapuntachi rin na. No. Ngayon yung pragat, di may panono kita, may kaksope na. Ngapit, niya, aray sumaray kara. Isoche, kaulim kita, may papanono. Kaya ang mawiyo mo. Ran, yaw murid mo maraparato yang iya, ranin Christmas, o ran ka po. Kaya ang kinchipsan ang pinili-chip-chip. Kaya ang mayo mo. Yasyo may nagsangar, Lukop start, wala, kanagalay school, sa panap, wala inagsak, wala ngas. Nagsangar siyang na isochichar, pinabakit ba sa baktiya. Ngayon ko na kalawate school. Ngayon siya may pasyola yung kalawate school. Isoche na ngayon. Isoche pinagsa buhay ka pingay. Dito ka kita man. Ngayon ka karay ngayon. Buhay ka sa awas sa naramas. Buhay ka yung basan passion. Isa siyang pati school. Kang yung maniyapad ka. O buhay ka yung maniran. Persevere. Yung maniyapad tayo. Yang ko sa tichang yu, di cece, kata nama asyong isukul, ni asyong itukak lah. Dia kapag kapag dia meneksam, kuasa meneksam yu, mensubo. Second, agak kau yang paling second. Itu ras tu saya second bola. Istiwa saya siapa saya main meh tahun ini macam. Tapi saya ke skala. Apa saya kumah balan lima pi. Jangan ditipin. Itu orang tua. Masa seminggu kelas 10 itu aja kau pergi cek kata. Kalau mas panggilau kan yang dikona rawuti apa pun. Tuh, kalau mas jangan tahu itu. Kalau bagi asal waspada saya kan. Wah kasih balik kan jadi dikona. Wah pasal di laut. Wah kana cuma kan. Pasal enggak semuanya disekati. Oh kana kelas itu. Cuma lagi. Hari ini ada kata orang buat yo kawai wariawat. Ini kesampaian tu pe. Isoche kan rong agak buka sang alamai sa syukur. Saya kata me agak buka cuma luar. Ini ada yang kap pacotor yang merawat so kita boleh kap. Coba saya bisa lihat ala berawat. Ano nga iko? Masakan na so chichar niya cuma sa kartawat may na chin. Kay charela. Oh, saya macam-macam lagi gas mewah-wah macam sini. Juga war cukup war sih. Kau karas dia kau. Kami yang pasal nanti macam mau menjadi dekat kita. Saya nak cium. Dia kau pasal orang. Kita ni saya nak mewah pun dia kau pasal. Ada macam Alangan ko Mr. Albert, welcome sa karatang kaway. Asilit. Ay sukses ay son tachutan silikon nagsangkan. O seringan ba tacho wanda teray o dama naman uyala yung ran rap tacho one certificate catch ayman agita ren wali ren katina kapag sawas tacho ta o tacho wala ng seringan.
teacher yang tadi yon, mimi Lukop, tanay nono chilin, tanay baba pasang, ay ulaman na ulan, yala polis. Saya pernah saya mau kami kapinya tanai nono orang tanai kapakin ayo orang mana orang mau ya ada polis. Trinas makayay kumiyong katina tanay nono wanta tanay baba warungan ay uraman ay uran no yada sulpi. Persisian, kemimi, mecuk, ada nai nono, naitin, ada nai baba, keri, ayu raman euran, mau yala polis.
chup, etanai nono, priona, etanai babau, Isaac, ayuramaneran, nawyala, sabata. Titi janero de jaserjen, kimi minangka penyak, tenai nono bangla, tenai babau tahun, ayu raman orang bangyala policeman. Salamat po Mr. Celestine. Ay subsect. Yung silikol ng Pachota. Ang yung special award yun. O sariman na kulitin ni kayo kasalim ng Paris School. O naban ale award watch ye Orchins Makayak o men patuwan tagika karyawan men kater sa was patuwan Orchins Makayak Orchins ay sumsek ay son kanokta diray sa rin matas ka sa bulran watchkan o iman patawan kagitar and waliyakan tupuat man of the waliyakan karakter liya isang officer ng school watch Miss Lucia kung yan tawas ko kata Mona itanyang dojo, ay tuwan kapul, tapos sa mga coach, waong kinele, kaya tinabalakhan ko ako ng pagyantiya, umuso ko ako. Wow toro, tapos kung nabalakhan, nele kaya tinabalakhan, yung Korea, wag yan sa tutuan lang ka, ang komisyon, nele chay, nono tama, uparos, neflash ko ka siya na. Pwede ay tao yang wala ka ni so nga, kung ano kung raya mo ilang kajoya,
Chay serviskan, chay tak, kolektif, macam-macam ini, memakan, angsa kita na, sila ya, Pwede yang ikan dia, angsa mereka nak perayaan na, apa ya? Kolektif harus letak sebenarnya, harus letak. Mau harus kolektif? Bisa ubah. Saling naman may valenti. Yan yung tentang sekolah ko itu. Yang o pagkaran. May sibisa yung yung meserkat. Kanadala o sa pisamet. ECE and Lukop o kater. Kanadala ng primary education o congratulations on Cornusia, juga sa environment. Oh, kailangan ng may kailangan. Kailangan ko ngayon ay sukses apat sa karatang. Kaya isang muli ang ECE o yung pagkawan pagkita ng Mr. Alan Ponga. Kalangan ng pamoy, tayo may kacang bukuri yung kat tatak o wach. Ngun me koros ang konang mele challenge ngat ay kaping wow na tam sama tay coach pueki. Kupuros tu na pega kacang kai pron amendment kacang ran wach. Ale yang cai kak gash penne paje penne o lupial kosan tiket yang paling ran wach. Oi men tu la che mele wow ke so Lukop main kay tila kang koros nampel yang siya may kacang kupuria po yung isyo pajowan lang kan ayang ka pacang nga sa kartawa kan maciyang ngayon o kung may punya pa matalinim na mumod legislator matalinim government yang kitikan punya pen mumutsokan may pacang kapakon upen na kasempatan ranwot may kacang kupuria kaitin Sekretari ini pampacuan ipang kaping pasien ngaje melen tigan principal o kaping kan macam moy o kalau kulukwe melen kaping was kayo toke kumai labalap kang koros me kuliki kita pun mamai aiso pesto o kamu mawila kawawila sabun macam kesebut ranwos kalangan ng kukuramay bisong momo cimen kapung wajen toke kumait penene kan papa nolo weki ujuj koporapor bagmain sabun man kiyang opsin kembang kamarain kaski to pacawan ta sabun mai serikan ban apel pen right principal supervisor in ECE o sumbatakan rengak apali yang paciang kumai kumai mawiyak kayong sumbatak arengak paciang kumai o kakairata sa pamamaisterikan nukukurang coach narain coach kacung kupur kirain sa chunganan bi o niya sa coach imembin tokayo katung coach kumain bele principal staff in Lukop supervisor in ECE cook driver kumay kang koros na binang kalen school in Lukop ibang walyan teachers, chief of ECE, director, o biya kapung ko chong kumay kwepi, sumpata kay din totok mengayo, butan awan. Sumpar kay sa malaro ipacho awak school, ngay pen kung totok na uwi sumpata. Eri ay sukoros ikin matawa sumpata, principal, butan kapung ko chikin mimiray. Kwepi, totokin tarokwe, totokin awali, Serin main apa? Eri ibeng kair kila kapung bos kumain ong kumain junto token
tentang kamarai ni untuk principal o yung amoy kang chorus yang aki supervisor ni si Uray kan makin yung totoo kan kapag ni si kalangan ng kukuramay email pin kaya kita kapungkot kong kokon pisak pwede kita sa kumamay kasto kachoto me kapayata melen totoo kesempalan kan kalangan ng kukuramay ay image ikapoy yan kiti kaunen opsin tentang kamarain melen chief of ECE o wiya sa katang kapungkot kalangan o arala. Mr. Aaron, I shall stretch, I shall no opportunity sa mga program, o man kurang kaya yung tikan o the 60 sa mga program. Dan kapag ay pagkakatayan kap malaylay. Imagono kung mangsam sen kap nga maramun. Pwede wawunan na lapsi na uyaparapan ka sa polisikul ng hangin. Ipadawan party ang saukset kaping iyang kongi. Pwede pagol o malaylay magam sabon man iyang tatawarangon. Nalata anong paita o saklani sa naman. Ibatawan party o paki, kami naute kita serbukat. Harapit grup kupurabaw o ayma. Panyaray ba padosang degen sampai suat. Rengkak dogi way kama o kaya tamin mumutso. Nan wasakan koros en aute ta panay panay laut. Kung dengan namoy and insangsan ang sopa. Lepkat ipatuan wali antik kito paki. Sakar kita wong kamoy. Nilang kabayan at kaon riat Yesus Kristus ni marinsam una ungan sarawi. Amen. Alawan kamoy ikan image ba dan sebalar sa program serikan dan taluye boleh lapangan kecil jadi batui selamat.
Thank